ел бойы туғайда. Dünyadayın baxıtlı bizдің матур егенім, dünyadayın baxıtlı bizдің матур егенім. İlim hudar, kiyen telefuzdan qayta ağılımdın qıddары, kiyen telefuzdan qayta ağılımdın qıddары. İlim hudar. Роберт ағай, звуки кубыза, горловое пение, только часть тысячеголосой природы. Вы считаете своим учителем природу? Да. Помню, в детстве мой отец садился на коня и исполнял песню с горловым пением. Всю жизнь я учился у природы, изучал ее звуки. Башта калып менә 50 ел үткәч мин уларны икенче төрле музыкаль әсәргә әйләндереп чыгарам. Хәзерге вакытта авылдарда йөргәндә өйрәнәһегезме табигатьтән тавыштап? Һәр вакыт кая гына булсам да, шәһәрдәме, өйдәме, авылдамы, райондамы, һәр вакыт башка менә республиканың кош тавышларын, бака тавышларын өйрәнеп йөрим. Әйтәйек, менә күптән түгел. Недавно в деревне Юлты Оренбургской области пришлось изучить зов кукушки. Степная кукушка кукует часто, а лесная с промежутками. А лягушки в степи очень сильные. Біздің Башкирияла талғын анда Оренбургта былай қысқырылар. Оқшығалар қоядыр. Башкирияла былай. Талғын ғына. Бәлкі табиғаттан келіп саға деп білейм. Ол яқта Оренбург яқта дала, ол яқта урман, хау көп. Шул яктан безнең кәкүктәр ашыкмайлар дип уйлыйм. Бакалар турасында инде все эти голоса я использовал в произведении «Жаворонок степи». Төрле тавыш бирәләр. Җылдап торалар инде. Мин уны әлбәттә үземнең генә бер музыкаль әсәрдә башкарып китәм, әле әйтеп торуның кирәге юк. Менә нидә инде тыңларлар. Природа не всем раскрывает секреты.
Как вы добились ее доверчивого к вам отношения? Табигат, мен әйтер табигат яхшы кешеләргә һәр вакыт Людям с доброй, чистой душой природа раскрывает все свои секреты. Нык бәйләнеш тотарга була. Әйтәйек инде, кем теләй табигать белән шундый файдаланырга, аның ниләр мөмкинлекләрен өйрәнергә була ул. Түлке теләк кирәк. Моның өстендә нык утырырга кирәк. Мин менә табигатьне яратам. Табигатьтә минем төрле уйлар, төрле башта композициялар, музыкаль әсәрләр туа. А какова история кубыза? Где, когда он возник? Язып чыкты. Бана 91 елда Якутияла халыкара фестивалендә зур галимдар Сагыршаханы, Америка галимдары оны. Американские ученые считают, что кубыз возник в V веке до нашей эры. Ученые Азии думают, что кубыз был в каменном веке. Наш башкирский профессор Нияз Мазитов провел археологические раскопки и нашел, что кубыз был в VIII-IX веке до нашей эры. Башта кумудлар агастан һөяктән эшләнә торган булгандар. Инде тимер бар укка кергән, тимердән яхай башлаган булгандар. Какие народы и как играют на нем? Күп халыклар, ябай уйнаучылар, бана шулай итеп бармак белән генә тотып, менә беренче кумудар менә ошындый булган. Бармак белән генә тотып уйнай, беренче бармак белән генә хугу уйнай торган. Есть множество приемов игры на кубызе. Инде якуттар уйнайдар булай итеп, тотып менә кис менән. Якуты так. Булай да уйнау була. Булай да. Берәмнәп. Бик күп төрле приемдары бар уның уйнау ягынан. Төрле халык төрлесе, иңгәбай уйнау булай. Күп бармак белән үзенә карай хугу. Самый простой прием таков. Когда играете, вы не чувствуете связи с космосом? Смотря с какой целью играешь. Если мелодия о Земле,
то связь с землей. Если о небе, то с небом. Сейчас я сыграю, как улетаю во Вселенную. Кубыз — это звуки земли, природы, журчание родника, жужжание пчелы. А в горловом пении какие звуки вам слышатся? По горловому пению в 1992 году в Туве прошел международный фестиваль. Я там участвовал, стал лауреатом. Есть 5 способов горлового пения. Хами. Бұл сөйлеуні мен бек көп музыкаль әсәрдә қолланамын. Шулай ук тағы бір стилі бар, қарғыра деп атала. Қарғыра Бик туған тауышынан башқарыла. Қарғыра менен нық так исполняют тувинцы, хакасы, монголы, алтайские народы. Бұлай ук Тува, монгол халықтары. Тағы сығыт деген стилі бар. Сығыт. Бурбанадыр. Үзінгілер деген стилдер бар. Бурганадыр. Үтәрін де күрсетілген. Үтер ме? Ну, айтайық, Бурбанадыр. Бұл қами дегенге вулканник деп аталайын олар айтмайынса. Я исполняю горловое пение вместе с игрой на кубызе. Үзілген уақытта жол бере ойнағанда. Шының үшін, бұна айтайық, бұл груша құмыды, Якутиянан қайтқас, кішілерінен груша құмыды.
وتلت غاليقة تلت واليقة هيو يا ين هيو يا ين هيو مو 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 وتلت وينا غانا تلت يلا غانا هيو يا ين هيو يا ين وتلت غاليدانا تلت واليدانا هيو يا ين هيو يا ين Менә шулай инде. Некоторые ученые считают, что горловое пение, звуки кубыза – это остатки шаманизма в башкирском народе. А шаман, как мы знаем, это первый актер. Я бы назвала ваше искусство театром звуков. Вы не против? Нет, я не против. Я вспоминаю, как отец мой произносил молитвы, как старики произносили Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Evet, balalar tezeleşe oturup şunda tınlap taratragan И мне кажется, это было своего рода театральное представление. Горловое пение исполнялось вместе с песней, со свистом. Музыкаль эсер композиция эшләй башлаганда башта ук табигать менән бәйләйм. Я исполняю музыкальные произведения, используя множество звуков. Произведение «Голоса природы» на Урале использую 8 жанров. Заканчиваю гимном башкирского народа Уралым. Шуннан төрле табигать тавышлары, хандугас, тумырка, кәкүк тавышлары, шуннан инде торналар кычкырышын кертеп, шуннан инде менә Уралымның башкорт халкының гимны Уралымды башкарып үтереп куям. Менә бу минем бер музыкаль әсәрем.
жатқан уралым нұрға сумған туба көкке ашқан уралым қыдарып қияш қалқанда хайрап қаршылай құштарың тұнжырып қияш батқанда хайрап дата құштарың хині данай ырдарым хині мақтай ырдарым хині бітімінің түйягым хині йөрәгім Уралым уралым La 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 Так, внимание. Ой!